muno kuchanga chiro reba program ya sisimuka edakika ni mushanju izaraba mushaha ya kabiri izoba neryo rwakashatu cubanza cyo kwa mushanju gw'empi hagwatandika endembensi yazatandika no mwaka gwatandika busya ahabwabo abari kwikiriza mu cubanza cyo kwa mushanju going forward. Now umukasheshaka twatayisa chairman Captain JB Tumusiime Bamuturaki na atuyari chairman w'entebe ya kataano aba district ya Mbarara bo kisanje kikumi na mukaga abiranagume district ya Mbarara niyebera umunana municipality beri ya hansi ya district bitatu zombiri zikuzibwe zazarurengo rwa LC5 ni structure adjustments kuza kubamo ni impinduka ki ahaby'obwebembezi ezirazemu umuntu takija kubana urugaka ko bakando kazo mu office etariyo ningano urugaka sharo kazo mu office etariyo twakwakira fani webari munonga umwami Edidia na timu yawe na TV West n'abaturikirize nabo kutureba ecyo kubanza cyabyona ni nsima government yitu kurangwa ikirize ikiyaraganisa abantu ecyo kutuhereza site Mbarara eri regional city Mbarara kandi kuza kutwara Western Uganda. Ekindi nyebaze abebembezi abituire na bumubwebembezi district eyito ya Mbarara council bagenzi banje aba municipality na members of parliament kuranga tubasize kwatanasa twabiyomberamo ubundi tukaretera site yitu yayanga kwicara. Ecyo kubanza cyabyona eki n'ikintu cyango munonga namwe ntibintu wenda futekaho akasiki kamani kutabona fireworks. Yes. Konka mbweno site yitu eizire ombwire butarwo eizire ombwire bw'uburwire obo bwa corona obututwire ntubashoboraho cyatuteganisa nk'abantu konka tubintu wenda kujaguza ako iki kintu cya burijo esite kintu cyo kuzana tugomborera town council nariti district nk'eyaburijo. Ecyo kubanza cyabyona ntuzaganyirwamo nk'abanyambarara kandi ntero muranga abantu bona abari mu siteji site neyitu twene tia Captain JB tia meya Kachebezi tia RDC nga neyitu twene. So ntujya kwetaga etekateko by'abantu ntujya kwetaga okuhaburwa kandi obwebembezo butukuza kugira hati obwa site bwino kugira entanasa aha municipality. Municipality kabikari yakantu kake ebiri rishaza ahansi yanjye nka district ya person konga hati twaza harengo ndorumwe kandi yo ekikukizaho egine site nyondi ndururo ndiyo mucyaro so site meya still nayo ni cyakunkiza kunanankize entasya nanankiza etawuni nanankiza na n'ibintu. So abebembezi bino kureba ngo baba ab'umutindo. Ekindi kukureba infrastructure nawe nari ibyenguto nari ntabwo tube twabishikize hari inguto tube twazishemize ni nsima bagenzi banje meya MP na council wa municipality member of parliament tube twashyikire hari akwito twatandika kwetebekansa kutwagiriye umutebe twama site neisha twatandika kwetebekansa konga hate bingi nibiza kwije amize marungi ngakwikaburahamu amashanyarazi site buri yoma ari site ayino kuba ina amashanyarazi nkiteka kandi na funding impera ya sente ku rwo musenta neza kwiyongera. Ekindi no mushoro
umushoro tuyino kureba ngo twateka hamani mingi twashoboza umushoro tushangire tuferwa senti nyingi ubutube turi mu municipality zitakurugayo zona je hati tuza kutekaho mechanism nari encorensia kureba ngo twatunga revenue ekubasa kwisiyaho abantu obuhereza. Yes. Then ekinde abampurikirize narabanyambarara ni obwebembezi hati haza kuzahobuka nijere nyenda kubuza because tube twatandike kubuhuru mbukubo ngo haraka kubagano ahagati ya district na municipality political leadership kugira ngo nitwe abanitwe webare mnonga iteka erikufuga local governments nari government z'ebitundu nari z'ebicweka ezibyanga ndigiteka rumwe erikutwara cities. So iteka rikilia nirihereza minister wa local government hatari honorable Rafael Magezi ubushoborozi kusharamu okuya twaza enyebembera ya interim nari yakanya bwanya kusya government ezaterwaho ziterwa karuru akashikiri. Yes. Bona kurangwa aterwa karuru baza omyanya yawe bashimeriye. Ekindi kwe kuba city nari yaba district nimpe cyo kureberaho karwampara rwampara kuya yitongwire kuruga hari Mbarara tuye turi yabumugisha tuyire abantu tuhereza amahega district mu muzire nawo zire munonga muzire twazari banda twazara cyuhura twazari singiro twazara rwampara atwazara city. So itekana rigira ngo district kuyabe yaba created nari yazarwa the interim ekabene kurwa councillors bari yabukurgayo umagomborra gariya hatenka municipality ekabire ne bemberwa district councillors abukuru presenting divisions omukanso ya district. Yes. Iteka mukuru kuga abo kuba municipality utakagira ngo municipality ikaba elevated nari ikaza aharengo urwahiguru municipality terabire elevated kwiyaho city ikaba created. Yes. Oyintegereza. So konka itekana rugarko wa minister wakusharaho intarimu yaza kwebembera wita tingwe n'abantu batwitegereza ikubi. Yes. Ahabwo buteka ahabwe ibintu binge byerebire nka ministry eshitamire yagira ngo hati kuturaze kureta district leadership ekazaho temporary nubwire cyo gukuza kumaraho kandi bari yabarya hanze aba division bo baza kuzangaye. So barebana haza kubaho ubutabanguko, barebana haza kubaho ubutetegerezana, barebana haza kubaho ukubura kwa office bashara mbajya ngo district councillors muije aha municipality municipal council yaho hotecho mayor guma or mayor acting city mayor councillors abarga district bijya kweyungeho na councillors ba wabutuye nabo mukore government iyo kanya bwaye ejine government ya kanya bwaye government ehemberera. So ni nyenda abantu bakitwara umuringo murungi kandi nyenda tubahereze support. But in an event kugira ngo minister ati ko guidelines zeze numukora terekiragira cyo kushobora ku district zahango cyo gukora kugira ngo abari kujwekera amagomborra agaryo mu city jebe municipality nkabo kushitama ha district kugira ngo hati municipality yazarengurwa LC5 no bine kubane bebembera in an event kugira ngo minister ati ko guidelines kuko honorable Rafael akozizo baranyumazi councillors no bakimba forming interim councillors no bashebe kwa forming interim za new administrative units. Yes. Even town councils ahimwa forming a town council mwaza kutunga interim na councillors varia abo kubana barga on wards naro meruka ekuforminga area town council. Now at HTV chukuru cyaza kuba icyasite icyambara because first of all kashari hati na biti yaza kuba district ko ikoze niyo yasigarurwa mpare kargaho city yargaho hasigara kashari y'amatemba ne y'amashu
webare munonga hati Kashar North na Kashar South zo kuzaguma ziri district ya Mbarara. Nsa kuba tuyine Mbarara district tuyine na Mbarara city. Tumugana kuruzingizi na Mbarara tukubasa akwa ni yezire is districts na city yi. So tujaguma n'izina ritu kandi tujya kufurka aho kwa tukubasa kwata districts ibiri zikakora umwanya gumwe. So tujya kuzaba wizwera aha Ntebe Nkuru yishaza ya Kashari antitaho Entebe yitu ya Mbarara district. Then ntwikiriza Mbarara city ni kuremera umuyayo umuteka eyetombwire iyo gukora kamukuzi ahera yende hona ngoze ndeba obwa hati nejya kubiryo mu office zabe zibiye ziba kushitamamo aho kwa nito kuriya tuyine ashitwagire na central government teka tuhire obusinde bufutandika obusinde bufutaho abantu ayi barashitame so tujya kuba tukiriya hakanya bwanya konga tukumanya ngo tuteko kugenda now koko basakaba no bwatwe gitaho twine Captain JB Tumusiime Bamuturaki chairman w'intebe ya kataano abwa district ya Mbarara ukwiyaga Mbarara rezira hantu hinje kazara by the way part of Ntungam I think was carved out of Mbarara. Yes, Indija carved out of Mbarara yatizire municipality rije kuzara rwampare kazara isinjiro yazara cyuhura yazara ibanda izire nezara Mbarara yezire ruya konka cha interesting no kucyangwa izina rya Mbarara tubarara nake abo kuba city next garere Mbarara then nakashare y'amashuma n'amatembe abo kuba niyo umuro government niyo yasigarira Mbarara yonkana neza kusigarira Mbarara district. Twe tugamba abirije nibihinduka na mnonga imyanya yitweje tuyire municipalities kugira ngo eriizooba emwe yakuzubwa yazaharengo urwa city kuko Mbarara yakuzubwa. Then twaza ahanshonga yo kuhangaho is government twagize ikiganira na Charity ukuhanga government ze byangeze na no kukuze bimwe kugira ngo hati ko ku city be created out of Mbarara municipality kushanga ramparo kubagisha zire hariya utwiro mbwebembezi umukureba ko nojyangu no muri ngo guri effective ningo guru koraje kushya abantu buhereza ninga no kuhanga offices z'abanyabutegetsi we bari munonga hati itwe focus yitu ya NRM icyo kubanza cyabibona no kushya abantu buhereza icya kabiri is to urbanize the rural. Washanga ukine emyanya emingi bwebembezi ekiyumbyaro tekubaza kurugayo. NRM manifesto yitu no kureba ngo twa urbanizing the rural emyanya eri mu cyaro twagitamu etown niyo focus yitu. Icya kabiri hatuza kutunga emirimo city neza kwitaga abakozi bingi tuyina abana bitu abashomere graduates field zone bitaga imirimo ekindi no buhereza ninja kwecho kureberaho cyanya kayujo nari cyakacika kacika nwizire nabaharwe nwizizire municipality konka wareba ubuhereza ubuzitungire hati nubuzabeza kiriyo muri Kashari tumukushana waza wizibwera town kanzu ukareba ubuhereza uburum hati ukareba embera ya wizibwera tekira imbera ya wizibwera eyabireri ahasi yarwanya mahembe subcounty. So uko ukore byona turiyo ntubukora kureba ngo ubuhereza bwahikahi n'abantu kandi baganyirwa mu nunga nakushobora nto kubera umusite uri no kuba inamizi marungi uri no kuba inamashanyarazi uri no kuba inenguto nungi uri no kuba inamashumba abo kuba funding yayo netana ne ya district rural hati echo kureberaho ntuza kugera constituencies ibiri city north and city south constituent na division zibiri the division south echo kureberaho neza kuzanya kayufu hatwara azanya kayufu chairman wayo umwami Jomo Mugabe no kuza kuba mbere wa division age hati nuwe kosti abantu ba chairman umwami Haji Kaziwe wakakoba
na murumuna wanje Kajubi wanyamitanga mbaza kuzo mu kanso yoha y'umwami Jomunga. So nakuche south ekitebe kikuru cyaza kuza Nyakayojo. So the 3 divisions ya Kakoba, Nyakayojo hamwe na Nyamitanga bona ba reporting wo mukuru Jomo. Okay. Then abanose headquarters zabo nazabu za campus. I mean Kachika. Kuzukuza Kachika. Owechitini sacha abwisho nuwa kuza kubara acting. Meya umwami muganga owaharwe na umwami chairman wa kamukuzi bamwesije. Yes. Umwami bamwesije abono baba council member bomwami cyabwisho. Yes. So hati abakozi ba government bona hibari mbazaguma mbakoza payroll but structure nsiriyo ne yija ekuza kudabolinga the wage bill ekuza kudabolinga the staffing levels abakozi buri kitongore ahibari eriyo neza kushobora turiyo tujitensa hona public ministry ya public service na local government ebyo byona nebuza kukorwa ahabwohereza burungi kandi buza kukorwa akohereza abana bitu. Wagamashonga ya wage bill, of course wage bill nko wagamba abakozi mbaza ko yongera umubaro kandi na salary scale neteka kutemba abo kuba no rurengo rw'abaru ryo rutembere. Wareba Mbarara ubwiro bwo mukuru yabaza Fred Kamjera nabaye gwebekira impango ekeye no amatenente bya cyuruhura ekeye n'amatenente ibisinjiro ekeye ne sources za revenue nyingi munogo sente za benzuro no zikazira nyingi yagumana ibicendera atsite yonka ejebera municipality betakunda na sente ziri kumara kurigirira zibemba abantu benda ubwiro muzi beza ko hatunga financial yeji tubakoze sente ezo bagenderere kuri mu Mbarira yihanga adika kashari kuyasigarira kashari umukurebo kwawe nebasa kwija kweyemerezaho no kushashura abakozi barukore imishorejeri irabenerwa muri kashari umwe yasigarira Mbarara district inshonga y'umushoro mu kigambo uki neija kumara kwemerezaho abakozi na ubuhereza aha kintu cy'umushoro umwami Didia ekizibashikiri tukushoroza mushoro gushikiri. Okay. Government zebyanga turiyabagara munonga nakacyako kurugayo abandi mbenda kashahura kunogira ngo ntu emereza aho tukata mamana umushoro tuyine sente nyingi ezo tukusigenya. Ito ngaroko government tukashara mtu ashaba URA Uganda Revenue Authority etuyambe etushororeza umushoro tugiherezeho percentage yayo cyaza no mu cabinet konka mwira abandi tubacha buhagizi bagira ngo reka tugumento ushororeza umushoro naza kugambira trading centers nkanyihanga sente zitushemeye kwa ntuyayo tuziyayo Mbarara municipality tiyeshemeye kwa neshoroza billioni yina na billioni mukaga no way shemeye kwa turyo billioni 10 konka esente tusigayo tushoroza kubi ninja kwicyo kureberaho kije butubiye turyo mu byamaduka ugakinga ahabwa corona virus. Owechitini president kuyagizire ngo tuyigure amaduka ga wholesale naraguguze ibintu bingi twashanga abantu abamaduka aboguze ibintu bingi nibo binera license zo za retail aboguze biki eco nkikoreka ki nkikoreka ngo amane gitu namanafu ngaramwe n'aba supermarkets abe binera license ze duka so kubagize supermarket zigure baguma babakinga bo butagira license ya supermarket. So nyowe nkine obukakafu sente ziriyo no magombora zikurgayo no meruka zikurgayo tutiraho committees twagezaho zayongera mukace konkana gwitsi zikarigera yuzone. So kututeka mamani egombora town councils cities nzebisa. Yes. Kandi ekinagenda kubashobora ekindi local revenue nari sente ezitukushoroza tuzozo kushashura abakozi. Yes. Ezineza council a certain percentage then ezindi zikazahabhereza nko mashomero n'enguto. Government ekiriyo neteka mu sente nyingi omu local government
tinkwenda hagira baba biha ngwe bitukora byona ne sente za local revenue is collecting ka district na city. Local government ne funding I mean central government ya hagati ne funding budgets zitu almost 90%. But indirect na gwene zitu zabo because inezi mutwara center consolidated fund ibakoraho izgarra actually ne twanje. Yes, how ko wa following iteka central finance ministry zikutereza n'ubusindi bw'imunu tekusiya percentage yeshime kwana itereza konkani umurango kumfutera abantu bitu most accounting officers, the town clerk, sub county chiefs, the town agents, parish chiefs, but yambe batuhire yusende ombyalo trading centers licenses abantu bakwasente abukombeka twakuya yusende tuine iligo abukombeka ebizimbe bitari ya mutimba konka arondo mwebembeza ari kuri ya harevoye amhtuga agumza munayo wakubena supervising ko yangurane ya supervising na ihayo sente zikiza umushauri ya city na umushauri ya. Yes. Honorable Captain Captain na kuchitinza cha Honorable Captain JB Tumusiime Bamuturaki ya manwete ya kataano ahabwa district ya Mbarara nubuto atarisa turi tugamba hambarara kuba city na nende zindi aho kuba kuko areba Masaka, Mbarara, Mbare, Arua, Jinja na Fotopoto nuzo ndembo mushanju izatandika izooba rya hati kurwa rurengo urwa municipali kuzaha rurengo urwa city. Turiyo tugamba hampinduka yaba munamnunga omubuhereza ninjira cyashoboroka kurungi kugira ngo ikitebe cya Mbarara South nkija kuba nicebemberwa umuri Nyakayojo cya North nkija kuba kiri umuri Kachika North Kamukuzi umuri Kachika abwo n'amashaza 3 biharwe Kachika hamwe na Kamukuzi mbashitamba Kachika aho nabwambarara then Kakoba Nyamitanga na Nyakayojo mbashitama wo Mukuru Jomo umuri Nyakayojo. For the meantime Mbarara city headquarters nije kuba zikirya ha White House hanuya umutawuna haruguru rwari ya Health Center for ahitu ireri konka umubwiro buringo abayimayite bekanisa yo kutunga aba district ya Mbarara baraze bwizwera nibije kufurukana baza Kamukuzi ahe kitebe cya district kiri kugira guidelines as minister wa government aherize then nije pinduke bireho no kugira ngo urabe nakora nka meya urembo wakanya bwanyo ruhubwa hati mpaka karuru katirwe still nobire nakora nka meya waterwa karuru mu mwaka wa 2016 abo kwekiragiro njangu minister wa government sebyanga arahereza kuhabura ukwendembezi ziriyebemberwa kandi uko kuhabura ukwaherize izoba erya nyumwazi kansara z'abatwire mbaza aha district konka bakujekera amagombora ningashi divisions za municipality hata nabo tubara furuke na district kandi bo bakagenda bakaza kukashara ninga bwizubwera hata bontu bija kuma municipality bakora na councillors abatwire mbashitama municipality ibyo nibyo buhereza ubwa district ya Mbarara performing executive by the executive na how they mbaza kuperforming abat mbija kutera karuru ninga nabwo hariho guidance kugira ngo maybe secretary for this nakusugara ariko nakubariya we bari mnonga councillors abanja bari ya district abantu bajwekera divisions na naba by the way na naba special interest groups. Yes. Elderly people with disabilities, people with disability, the youth. Yes. Hati mkoa aba elderly bombi umwamba kawonga na mtashwera bombi bayimbarwa musite. So na bombi ija kwijana beyunga kanso y'umwamba kachebezi. Then wa youth female genina na wabe narga omusite. Naza kwijana yeyunga ahatimu. Oh, okay. Then mayor wakwijana kuko nabashoboriye no wakwijana gumari acting city mayor. Then naija kuronda vice we kiragiro ngo biye nakora ka vice abeno yagumara vice. No iriya that iriya ikomeresha mukaga zicu umwambe manya hati nawe naza kuzo mu ntebe ziriye zenyuma shana umukuru mayor kwara mugabe. Yes. Then acting mayor umwambe kachebezi nwakuza kuba speaker. Yes. Wa kanzu deputy we
ntiwakuza kuba ari deputy speaker then executive ntwaragironde umukansara azabubona nabasa kuteka muri aba district mu executive nabariya abe batwire nabo bakore executive municipal ngaheruka kucekinga bakaba bine secretaries babiri akaba I think akaba ari social and health services and wa works na finance bashatu site nibe yongeraho no baguma barabama so nabuti kiragira kugira ngo hati kansara muzamiru jore kagira na numwe amukaje kiragira umuntu baza kusigara bari executive ya site nabo hati meya yenda narunda abana abo bakomeresha mukaga ejekeri executive ya municipality hati nibetaga executive ya city yes kandi no kongera hari ibyo twesire minister witwa local government hari na joro wa kataano kwandi ngova kandi kugezaho kushobora n'abantu bona city yaza kutandiketa kwandi ngova na guidelines officially kuzihereza itwabebembezi n'abarabe baro so ugwabe ari umukanso y'umwami kacebeze hwire rugasha mukaga atakagaruka ko yita minister hati ayino umwami kacebeze nakuronda executive konga status yo bakansara nego mpaka imyaka yegetane hwire y'abantu bamutoranye mpaka ukwezi kwa katano umwaka ukwisha edakika zabashatunisha tezara umushaya kabiri mwene tatara medu nateka kwija gukora abonshonga y'ubwire ntubasa ubutahingura kurekananisha bangu ugire bwambe wasigera abantu ramunonga bari umste aho mwe tuyi no bwoba bamuti no bwoba tukumanya because abe twebwe kuko bari bija za speculation imshoro yaza kutemba hakanga hemshoro msi yahora asheshe no kushashura ahora akore cyo za kujiroti baza kubatuntuza aboro bakuba bingo mutawuni tumuri suppose dukusigara umste so harimo bwobo harimo excitement business standards projects zaza kwija government zaza kuhangwaho so gire bwambe bwasigira abantu abino bwoba nabina amasuko nigire bwambe bwabasigira ko mwebembeze we bare TV West mwebare dia na timu yawe echo kubanza cyabyona abanyambarara tinkwenda mugira kutina ninyenda mugire obwesugwa kandi mugume muhamire government teka hoga amateka go kubona abanesa abantu bayo echa kabiri mwesimire kuranga mwatunga city nyowe nka district chairman nkani nyenda mbarara yona na rwampara actually tuzumusite konka mwino w'ikitinsa yaje atabantu atumugireke mugire district ngiyo umwana president kubo musite nekintu cyo mugasho munonga obuherezo mukuza kutunga mbarara yaza kuhinduka kwiyaho ntwe ndobuteka ubuteka nabwo butugamba konka taraho kuza kubona bonese umunyambara mwaza kwikwa emuturana mwitaga baburire abo kuba intasiya yanyu neza kweyongera nza kwecho kurebera nitaka riyonga hati eka ebire rya miliyoni 10 abariyo musite kurge kiteka tekwe kije eka za miliyoni 5 icyo njoreka ekitukushaba no guteka ekikushaba bembezi bagenzi banje turiyo ntuzo mu karuru baturondere abebembezi abo kumakinga na city leadership batakaza kuturondera abebembezi bampandeseho batakaza kuturondera abebembezi aba chief politics abantu ba umwebembeza agire ntanisa abantu abakwebembera tukubasa kugira ngo uyu mwebembezi kanundi ugarukushane naki nabebembezi bawo ngwabo kuba nabantu banje nabantu bitu nabantu ba government konko ino kubarangwa abasiyaho webembezi ogushyikire utagire kutwe twagira ngo abantu barugum bisharira no rwizi barigemu kutwe twagira ngo abantu na kafyu neshaza kafyu shahemu bakinga amabara batayi kandi ati ukora abo mwebembezi niyo wakwatu mu kafyu hati ntanesera kora abo mwebembezi waza kunywa tonto nabantu abo kutera karuruti nishitama nabo ati intaneseringa reka tugire ntanisa tugire site nungi tugira abebembezi bakugukire tugira abebembezi betegerize tugira abebembezi bakuza kureta ubuhereza batari abebembezi bakuza kurunda ibyabo byenda abebembezi bari misogo y'ebembezi aho kwa baze kurunda ibyenda byabo Baba mnonga captain arishonga ya corona kirya na task force era yebemberene I understand city is supposed kutunga RCC ningash RDCO wayo then nakashari Mbarara na is supposed kutunga RDCO wayo task force era yebena yebembere ya city hanu ya yabo kandi kuri ya yabo because corona kira hanu ya
webale moderator ecyo kubanza cya byo nyenda nsime National Task Force y'uburwire bwa corona kandi bembi bo kitinsa president na health experts twaika district yitu nyenda nsime kano James Mwesige RDC atwira chairman witu ninye twire vice na members na no mwa mayor abari member na DISO na DPC na DHO na bandi komanda wita byari DHO Dr. Peter Septine ashitushikire nkambarara ninjira ngo tukozire kubi RDC yakozire mirimo yeje munonga kafyu yaba kafyu emotoka twazikwata konkabo kwenda kutambira abantu bitu hati nge nashobora abanyambara ombugufu obo burwire bukiruho kandi buryo n'ubweyonge natwe twaza gukora massive testing nari kucebera abanyambara bona ntuja kwata amabanta bintu buryo so mureke tugumaho amateka gitu tujware maski njiji yanjye tinkugiyaho na naba mu studio mabare babona bazine zabo nkiteka waza kuvugaba n'abantu boyina maski kandi mwetantara mu ijuru kwe bajya ngo kuzika n'abandi 10 family members noza kwenda yuki iyo sasibwe munonga omufu kukira omunyabyari kwe bajya ngo embaga tuzuruko imbaga noza kurunda yuki kwe bagira ngo murgumbara kwe bajya ngo mwetantare kwataga n'umungaro reka kwataga n'umungaro kwe bajya ngo tunabo umungaro abantu hato budomora mizi gagenzire ngakindera sabune genzire n'ikindera oburwire bariyo mbatugambira ntuzo mu phase 4 Nairobi urwa kana ekaferwa abandi Kenya Amerika hibigwire hati bugarikire bwa doubling hati bagarikire bakinga so kutora ababagara nito nzagaruka tukinga nakabikaruho nakanzakiho taxi nzagaruka nzizemereza basi nzagaruka nzizemereza imotoka zaburije nzagaruka nzizemereza boda nzakoma shamunana kumurarebe tutata mani tukakwatanisa tukarwanisa na tukafuruwinga amateka then hati site nayo ukurugana na eriizooba neza kugira task force yayo konka mweno weta katungire RDC umwami kano Mwesige hatanaza kuba yine districts ishatu ayine Mbarara ayine Rwampara ayine site yaba governor kuri yayina kumwera ho mwami katera konke ya takino wamweri konga kurugana eriizooba bashime kwa bine task force yabo bashime kwa bine motoka yabo ya DHO bashime kwa bine RDC bashime kwa bine DISO bashime kwa bine DPC bashime kwa bine DHO structure yabo nkureba 829 konga ntuza kubahwera tukagire hare kurango bateka ebintu ebi omukora tukwatanisa mukabebembezi webare munonga Captain JB Tumusiime Bamuturaki kandi chairman w'intebe ya kataano ahabwa district ya Mbarara kathumure tujagarkana Ram Edwin aine frembe byemizana nabwanyuma situnge mze bisinsi no hamwe na Sister Charity